Anyang laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Ariglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan? Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan iji igit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti baga. Masadutak lakit din no kasi ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta iji ili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbang kung maagmula ijay. Dagi jaya si ti babalay da iji karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iji kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udag iti tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayanana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga to niya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet nga main. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ti agilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di met abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana dayjay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair met kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno dayta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong dayjay ah. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya
niya? Sana mabalinday ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijipon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijipon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam dayja tao. No pa nagmumula, awanda. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Ay na, tas lalo puti bakit na lumag. Sigurahan, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparyan daw! Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigas ta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ayad naman ng lalaki akakuyog ni Dexter ang nagawid dito'y balay Braulyaw. Baybayam lang ti anak ta bakit? Anya baybayan, kasanaw no dadakis ang mapasamak iti anak ta. Anya ko matidakas ang mapasamak iti anak ta. Kasanaw no adamang ramuskin ko na. Anya? Napintas abakla ni Dexter nga anak ta. Amangan no pagaramidan da iti dakas. Baybayam awan ti mapukaw iti anak ta. Saan mo't ngagsikog? Ay sinalbag ka? Kanunungam tar aramidan ti anak mau nga uray agyawid iti lalaki dito'y balay. Baybayam latan ti anak ta. Aramidan na ti kaykat na. Anya ko no giyawid iti lalaki. Di mon pakasikuran day ta. Nagawid ka din ti sa ilim, Dexter? Wen, ito pa ang nagawid ni Aris, tatang. Aris gayam tinaganday di lalaki. Wen, tatang. Taga ano ni Aris? Taga-poblasyon, tatang. Kayan ayat mo day jay? Olo ni tatang. Gayom ko lang ni Aris. Awan ti relasyon mi. Nalayin ka mong agpili iti gayam, Dexter. Ha? Apay ka di tatang. Andala nga na. Nabiskid ti pamagina. Napudaw kung nagpungay dagiti mata na. Tatang. Kahit kaano manin nga umay dito'y balay ni Aris. Diyak amo, tatang. Alay, bagam latakan ko na asilulukat tiri daw tayo para kan ko na, wan? Ha? Saan kayo nga agunget? Numangikuyog ak iti lalaki dito'y balay, tatang? Apay ko mga agungat ak anak ko. Nilananang mo ati kontrabida. Anya? No siya, awan ti parikot. Uri man mangikuyog ko iti ado alalaki kat ayos lat ta kanya. Ay nagalas nilang am Dexter. Kas kala al-alya na ka make up. Anya lakit din ni nanang. Tilamadmadlaw na. Ingka agdiram o sa nakaw. Diyak kayat tilangam akasta. Nagpintasak tupay. Anya napintas. Nag-push call ti make up mo anak kaw. Nagalas. Anya lakit din ni nanang. Dilawan na amin nga ramidak. Ay basta. Ingka agdiram aus. Nagalas na itay tsura manakaw. Kaano aktupay ang makiasawa no sa anak ngagpapintas? Anya makiasawa sa asawam Dexter. Mga sawa ka, talalaki ka,
Saan kat asikati makiasawa? Nanang! Anya mananday taya. Sir muna manan ni Dexter. Kita man tilangan na, Braulio. Kasla al-alya saan ang makaanak tilangan na. Baybayam ka dilaeng. Ay nagalas tilangan na anak ka make up. Bagbagay ng tupay. Nagpintas ti anak ta. Oh, nagpintasa ko na ni Tatang, Nanang. Ay na, jak amo ka na kayo nga agama. Agsakit ti ulo ka na kayo. Asino gisang nga ili ni Dexter a babae? Ay jak amo kakuyog na mo't asimang pait. Mabiit man laang, Braulio. Abay ka di ba kahit? Payakas la makaunget ka iti babae asa nga ili ni Dexter. Nagpangit day ta babae. Papanawin niya day ta babae. Nagalas tilangan na. Nya kurso na da. Anya? Ay apayan, Braulio. Awan mo't ti madingar aramiden kan kaday ta babae. Basta papanawin day ta babae. Jack kayat apakigayiman ni Dexter. Ibagam day takin ni Dexter ta isaw timang papanaw iti sangaili na. Nagsakit ti panangkita kanyak ni Tatang mo, pring. Ha? Huwag nagpaiso. Makasugat ti panangkita kan ni Tatang ko. Apay nga ekastamot din ti panangkita kanyak ni Tatang mo. Awan mo't madingar aramidak Ala, baliwan tan tulangin ti agsarita Rika, friend. Siyak tulangin ti mapan iti balayo. Wan, pring. Nakon. Kasla kumilaw ni Tatang mo. Nasayat mo tapi manawan day a babae. Apay ka di akabusor mo nga umay dito'y ni Rika, Tatang. Awan mo ti madingar aramiden na. Jack kayat day a babae. Jack kurso na da. Ay, gayam ko lang ni Rika, Tatang. Agpatpatulong akin kwa na makastrak iti trabaho. Basta Jack kayat. Jack kayat nga umay dito'y day a babae. Di kan agrason pa Dexter. Anya? Nagalas talaga ti ugalay, Braulio. No babae ti umay dito'y balay, kabusor ma. Basta awan ti babae nga umay dito'y balay. Valentina. Anya? Sumarait ti dagita babae. Kunamlan asinod a kapintasan dito'y lubong. Anya ka din day tasasawang, Braulio. Doon dapat makita ka babae nga umay dito'y balay. Ay, kuddo-kuddo ta. Ay, stay kwa. Danuga, kuma. Anya? Naimbag nga orasyo, tata. Adda ka din ni Dexter. Apay sap ulam ni Dexter nga anak ko, Marlene. Adda ko maibagakin ko na, tata Braulio. Awan ni Dexter, ada na panan na. Anya? Nagchat lang itay kanyak nga umayak dito balayo. Kwa, kapampanaw na. Anya? Ay, si kamot gaya, Mylene. Sumrag ka. Ha? Kwa? Ay, saan ka mabalin ang sumrek, Marlene? Tatang, agsarita kami lang kini Mylene. Basta, awan ti sumsumrek a babae dito'y balay. Jack kayat. Tatang! Sika babae, pumanaw ka. Jack kayat ti panagrup-rupam. Ken Jack kayat ti lipstick mo. Nagalas, saan na maibagay ken ka? Anya? Ay, mangibabain ka, Braulio. Pinabain ang mata ni Marlene Akaruba. Nagalas timbagbagam kan kwa na. Kunamlan asino a kapintasan dito'y barangay tayo dahi dya babae. Ha? Nagtsaka. Anya nagtsaka sa sawam dita, Braulio? Akwa, nagpangit ti kayat na sawen. Anya? Ay naglaing ka nga guyaw. Ate mo pa'y ti babae. Nay, nagtimtimpla ka mo't iti Diyos, Braulio. Agmerienda ka kaday. Sana siya tagmerienda ba ka? Asinaw? Diya'y bisita ni Dexter a lalaki. Ni kadi aris asa nga ili na ti itimtimpla am iti Diyos, Braulio? Uwan bagat, inang-itad kan kuha na dahi ti merienda. Napanan, nakaskas daaw. No babae ti isa nga ili ni Dexter, nakauy-uyong ken papanawan na pay ida. No lalaki ti isa nga ili ni Dexter, itimplaan na pay iti merienda. Ala, agmerienda kayo pa anak ko, Aris. Thank you, sir. Nagpintas ti boses mo, Aris. Kasla DJ iti radyo. Agya mo nagmanan, sir.
Di nakawagan iti sir. Awagan naklatan iti Tata Braulio. Tatang, adabit pagsaritaan mi kini Aris Kasta ka di anak ko. Inak nga roden, tama nga no, makasingak pa kada kayo. Inigaman ni tatang mo ti pingping ko. Dexter. Bayam latan ni tatang ko, Aris. Apay ka di. Ni tatang mo. Apay ni tatang ko. Inidayan nak. Anya? Anyat nagsaritaan nyo ay akin ni Aris, Dexter. Ay, may papaniti ka bibiyag, tatang. Pagtrabahuan na. Nagpada kami a jobless. May sapay dayta nagsaritaan mi. Agsapol kami iti pagtrabahuan mi. No kasta saan nga agdat-daton kan ni Aris? Saan, tatang? Agayam kami lang kini Aris. Apay aya. Awan anak ko. Agdamdam agaklang. Nagtaar nga minday jagayam mo. Nagpintas pa iti boses na. Tatang, malalaki ti boses na. Kahit, kaano manin ka, umay dito ibalay ni Aris. Diyak mo, tatang? Ibagam tukan ko na, nga umay lata dito ibalay. When, tatang? Agyaman na ka-friend, Makastrikat mutlangan iti trabaho. Wen prain, agkatrabahuan ta. Agpada tamat lang amin iti inlep pa sa kurso. Correct, friend. Ay na, no saan agapukan ka? Sana ka makastrik iti dayja akumpanya. Awan anyaman na prain. Di mon panunutan ti panang tulong ko kan ka. Among friend, nagwapo jay manager anang interview kanyak itoy. Kursonadak si ka, oy! Apay nga da ka babae, ha? Ha? Kwa. Intulod na klang ni Rika dito balay tatang. Agawid akon, Dexter. Nasaysayat pa, Erika. Pumanaw kan. Sige, panawan kayo pa ya. Ala, nagdadarasan na pimanaw ni Rika tatang. Apay nagsungit kayo kan kwa na. Anyat sapsapulam nanang. Daytay lipstick ko Jak matan makita anak kau. Nangipanan nyo ngay. Jak nga ron malagay no nangipanak iti dayjay a lipstick. Sino kumangay ti mangala iti lipstick yo? Dito'y matlang rabaw ti cabinet ti pangikabkabilak. Ngam awan matan. Sapay nagngina dayjay a lipstick. Ay na, makitam tulat ta nanang. Amang ano, dalang di tayong igid. Sapay lako maanak kau. Kita anak man, no napintasak matlaing nanang. Papanam aya, Dexter. Ala, nalipatan nyo ka din. Nga itati umo na nga aldaw kong agtrabaho. Aywun gayam anya. Awun, nagpintas ka anak kau. Ay, ala ni nanang. Apay, Dexter. Agriglaaksan nanang. Anya? Makarik na kay tinabasa itilikudan ti pantalon ko. Nan, kita man. Ha? Ay sus, saan arigla dayta? Sukatam dayta pantalon mo. Adda na tugawam alugit ti manaw. Anya! Ew! Apay ngay, agpukaw moten ti gamit ka. Dua abra ti mapukpukaw kanyak. Sino ngay ti mangala kadagi jay? Ketal-talo kami mutlaang dito'y balay. Imposible nga inala ni Dexter. Ket nagadumot ti brana. Saan napagan ano dagiti brak? Uray dagiti daduma a make-up ko. Nagpukaw da. Ha? Uray gayam dagiti daduma a cutex kaw. Awan damutan dito'y pangikab-kabilak. Nay, agraman dayto'y abubot kaw. Adugayam ti mapukpukaw kadagiti pagpapintas kaw. Ay no, bagbagay ko dahil lipstick. Nagpintasak. Maramit kung ti kayat ko. Tarimwar da Valentina ken Dexter. Oray da ito'y duster ni Valentina. Bagbagay ko. Paiman, kinakman ti rupa kiti Salming. Wow, nagpintasa ka talaga. Ha? Braulio? Bakla ka? Ay, bruha! Anya bruha sasawang Braulio? Ay, bakla ka matgayam. Ay, uwan,
Valentina, ay pakawanan na. Nagrigat nga ilamang tirik na kababae. Anya? Iso nga ita, nagladlada kon. Ay, sumot lagayam akabusor mo dagiti babae nga umay ditoy. Tagayam, lalaki ti kayat mo. Valentina, Ay, mahulawak Mildred. Baklamot gayam ti asawak. Talo tayaw na babay dito'y balay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay na, agyaman na, nagbalik bayan kan Artemia, bakit? Ay sus, di nakagkan tito. Di ka pa'y nagdigaws. Anya? Diyak kayat ti payud mo. Agdigos ka pa'y nga umuna, sakbay nga agkanak. Mala, tulungan na kun amang yun nagkadagi ti bag ko. Why? Bakit? Ay! Pasigmat asabaon kan pagpapintas ti nyawit mo, Artemia. Wen, Chito Lakay. Nanginaakla si ti beauty product dagita. Anya nga'y dagita ho, Artemia. Nagadumot at toothpaste. Wen, Lakay. Mausar ta amin dayta. Awan mo't inyawid mo a kwartata, Artemia. Pasigmat amakmakan kan pagpapintas ti nyawid mo. Di ka din agreklamo, Chito. Tinapatag, nakaurnungak iti pagpapintas ko. Anya? Tay talatan rupam tas asikaswa, Artemia. Bakit? Kumporma iti pulpulagid mo iti rupam. Pagpapintas dagito nga ipulpulagid ko, Chito. Nangina dagito a beauty product. Awan mo't lat sirsirbi dagita nga beauty product. Tawan mo't na urnong mo ang nagabrown. Tenggatang mo amin iti pagpapintas mo. Saan man aday ta ti pagsaritaan ka, Chito? Ay, diya ka mogan ka, Artemia. Nag-invest ka iti pagpapintas. Imbes ko maakwarta ta paggatang ta iti kanunta. Ay sumardeng kan, di mo latan pakibiyangan tar aramidek. Tinapatag na pintasak. Mangantan, Artemia. Sigurado ang magustuhan ti linutok asidain. Ew, anya day ta klase ti sidaan? Ha? Di mo na mo day ta klase ti sidaan, Artemia. Pinakbot day ta. Ay, jak kayat ti pinakbet. Nagatil iti ngiwat. Anya? Jak kayat asidaan ti binuguungan. Anya? Kat kayat mo mat asidaan ti pinakbot iday. Idi saan ka pa nag-abroad, Artemia? Sa bali idi kan ita. Chapsoy ti lutwam. Saan anaimas day ta pinakbet. Kahit isumat ti adaan sidaan, Artemia. Ikan ka iti paggatang mo iti lutwam at chapsoy. Ay, sapay mabisina kaon, bakit? Ay na, ilutwan nakpay iti chapsoy asida ah. Alagtig na ikan. Jak kayat day ta pinakbet. Ew! Nagbalikbayan kamot gayam, Artemia. Di kay umasidag na nalaring. Ang mga noad da sakit yo ang makakar. Anya, ay awat sakit ko ang makaakar, Artemia. Nasalagi isag aklaunay, ne? Ay, ayan tay alkohol kun. Ay, adagayam ditoy. Ha, nagalkohol ka matan, Artemia. Awan mo't sakit ko. Anyang iti amok na nalaring. Kasanon, no adda sakit yo a COVID. Anya? Ay na, umadayo ka na. Jak kaya ti maakaran iti sakit. Shoo! Nagpintas ka nagbalikbayan, ipag Artemia. Agyaman nakipag Janet. Ay napasensya ka na. Naibos mo ti sabon nga ipasarabo. Anya? Sanak mat ngang daw-dawat iti pasarabo, ipag Artemia. Umay ka laki taon dito balayo, Tatalo mo't atawan asaan ka nakita. Ne, apay, anya day nga angot? Ha? Anya ti masaysayop mo, ipag. Ay, agat na tay amarabutit, ipag Janet. Anya? Awan mo't masayop ko. Wano?
Dayta sakam tinabang si ipag Janet. Anya? Aywan! Dayta sakam tiagat natay amarabutit! Ew! Ay! Agdudumamot a product dagiti pulpulagid mo iti rupa martimya. Padasak man nga ipulagid dayto iti rupak. Diyak met maawatan no anya tinakasurat dito. Ta Chinese mo. Basta ipulagid ko latang. Anya laki dahin ni bakit? Usaram day ta beauty product, kadi mo mat amaw no anya tinakasurat dita. Basta pagpapintas daytoy, Chito. Awan met siguro ti dakes na no sarak. Inla ko kanyak daytoy ti may samot lang nga OFW. Anya? Pumudaw ka no ti rupa, no sarak daytoy a beauty product. Nay, mangantan artimya. Nakadasaran ti taraon. Anya day talinutom, Chito. Inalsaman a bisokon artimya. Kasano si daan day ta? Anya? Di mo na mo si daan ti bisokon. Kat paborito masid si daan day ta edisan ka pa yan nag-abroad. Ay, nalipata kon asi daan day ta abisukol. Jak kayat day ta. Ew. Anya? Ew! Kun ko namatan ti sigot asid si daan martimya. Ay, iya dayom day ta abisukol. Maariya kak ang makakikita. Balik bayan na. Ngam pagsidaan nak iti bisukol. Ay, anyamot ng tibalayo, tatang. Apay ti balay may Artemia. Nagado ti sapot ti lawalawa. Nakataptapok pa iti pagtugawan nyo. May kakadi dito balay nga guyaw. Ay, nasa anak nga agoy uyaw, tatang. Ibagbagak laang tagpaiso. Naka-abroad ka lang, naka-artikan. May bagay launay tinagan mo. Artemia, naka-arartay. Tatang. Saan asyak, tiar-artyam Kunamlan asino ka kadalusan. Hindi saan ka pa nag-abroad. Di mo pa'y malabaan, di underwear mo. Tatang. Pudno ba'y? Ita, kunamlan asino ka ngagdilaw. Nakabanda ka lay di abroad, nagbaliwan ti ugalaym. Ay, huston, tatang. Ay, di nakpagsardangin. Tiyan mo mata, jak madamdamag, ter-aramidam. Balik bayan ka kanawa nakaraarte, kung nadagiti kararuba. Anya? Ay, nawan ti bagang pumanaw kan. Umay ko ito daytoy toothpaste gan sabon, tatang. Jak, kasapulan da ka? Ang dami gatang ko no kayak kaw. Ang mga no da itapay ti sarsaritaam kanya. Nay, si kamot gayam ti lumabas dito'y paraangak, Artemia. Anyamot ng ti paraangam, Naldo. Kapipita. Sana maliklikan, tagtudtudo ket nga road. Ew. Nagrigat ti magna no kapitpitak. Ay, anyamot ng dito'y lugar tay. Nagdugyot. Unayin day tang ibagbagam, Artemia. Kasla di ka na irwam amag na iti kapitakan. Ay, talaga adya ko na irwam amag na iti kapitakan. Ijay abroad, awan ti makitam apitak. Imposible mat Imbag ko mano, jak napadasan tinag-abroad. At damat lata makita kapita kay abroad. Ijay nagabrodak, awan ti makitam anarugit, agungot ti gobyerno, Naldo. Wan, ngam di mo ipadpada dito'y Pilipinas. Naka-abroad ka lang, naka-arte ka matan. Ay, buisit ka, lalaki. Panawan ka man langan. Ay, napanay. Naka-arte amag na. Ay, sos! Kaigalisan. Kat imo na nagdiso ti rupa na iti kapitakan. Balikid kamot abalikid Artemia. Apay aya. Ay, nagbara. Dak makaturog. Ay ano usam bakit? Nabara talaga ti panawon ita. Gangtam ti aircon tani. Nagbara talaga. Anya nga aircon na sasawam dita. Kat awan mo't aircon ti balay ta. Ay, wanan niya. Nairuamak ngamin nga agerkon iji abroad. Nagbayat ti biyag iji abroad. Ha? Abroad man ha, hindi ibagbagam Artemia ha? Maturog ka kitain. Rabiyo na yun. Ay, umadayo ka man. Nay, apay paadaywon na nga Artemia. Maturog ak nga rudahin. Inka maturog ijay salas. Siyak lang ti maturog dito'y siled tani. Nagbara. Ay, diyak kaya. Maturog takitain Artemia. Mala, paypayan nak nga rod. Aging ga makaturog Anya, di pa ikot siyak tinapuyatanahin. Alakit din.
Ingkaalaan di paypay ta paypayan nakamaturog. Agyaman na kitimpadigom asidaan nanalarain. Awan anyaman na, Chito. Ay, sigurado ang magustuhan na Artemia dahito asidaan. Wan, Chito. Amok ngamin a paborito na asidaan dayta. Iso ang nagpadiguak. Ulitek manin tagyaman, nanalarain. Ay, mangantan pa kay. At impadigonin nanalaring asidaan ta. Anya ngay dayta asidang. Mabit lang lukataktin kalubkaw. Aha. Ew! Tukak! Ay! Ew! Kun namutan. Paboritom asidaan day ta. Ide, ngam ita, saanan? Ay, Maria ka kun nga agsiday ti tukak. Anya? Iadayom kanyak dayta asidangan Chito. Jak kaya ta. Ay, madurmanak ang makakikita. Ay, sidaag nga roday no di mo kaya at Artemia. Ew! Anya laki din Artemia. Naka-arti kamutin na balikbayan. Ay, nakaararte ka mo na magmagnarte niya. Ay, tila madmadlaw yu tatang. Ada ka lang diti paragan. Naka-winter boots ka. Tapno na pintasak Ijay ngamin abroad. At the winter time, iso anagisuot akmat iti winter boots. Bagtayt. Adaya winter di tao ka awamait. Nagbara ti panawon ngam naka-winter boots ka. Ay di ka maawatan, Artemia. Ay natatang, uray no awan ti winter. Mabalin ko latang nga isuot daytoy winter boots ko. Tapno makita yung mata, anaggapuak ijay abroad. Anya kung mano nag-abroad ka, dahi ta tilas-las tugmaaw. Kas makita yung matatang. Baknangan tilangak anaggapu ijay abroad. Baknang lang at ilang nga masimang pait. Ngumawang mo urnong mo ang nag-abroad. Tatang. Saan kidain? Pasig may tapagpapintas ti ginatang mau. Imbis ko man, nagurnong ka iti kwartam. Tatang. Tinakman pasikatan sika. Nag-abroad ka lang, nakarartikan. Pudno mo ti bagbagak tatang. Dakkel tinagbaliwan tilangak idi nag-abroad Ita sinalbag ta ipilit na latta ti kayat na. Winain! Dakkel tinagbaliwan tilangam. Hanggang nagngisi mo latta ti gugutmaw. Apa yan ipag-Artemia? Wala ang alawas tinapalabas. Manipod nagbalikbayan ka. Ngam agsubsublimat tan ti sigod akulor mo. Anya akulor ko asasawam ipagjanit. Di kulor mo abardang isit Anya? Wano? Naipusan dagiti pagpapintas mo ipag. Ay sana mabalin. Agsubli akmet laang ijay abroad tapno pumintasak. Anya? Jak kayat nga agsubli ti kinangisit ko. Nagbiit mat gayam nga agsubli ti kulor mo ipag. Agawid akon. Jak kayat ti mainitan tapno sa anak ang umisip. Agap-apura ka mat nga gawid, Artemia, apayain. Ay, jak kayat ti makisarita kan ka, Lando. Dagiti professional ti kayat ko akasarita. Anya? Ijay abroad, pasig adagiti professional ti makasarsaritak. Babak nang dapay Ijay manan abroad ti bagbagam, Artemia. Tunggalag sa uka, abroad ti dakdakamatem. Naggapuak nga rod ijay abroad. Sakpay lang mat nga ex-abroad ti pagistoryami ti kasta. Mano atawan mo gayam ijay abroad ay nagtrabaho. Nabayag Analdo. Mano nga rod atawan mo nagtrabaho ijay abroad. Talo atawan. Aping agkatawa ka ngay. Tal-talo mo't lagay matawan. Ababaday ta atawan no idilig iti tawon ko ang nagtrabaho iti abroad. Mano atawan mo mat anag-abroad ngay, Naldo? Sa nga pulo atawan, Artemia. Isu adi mo man ilaslastog ti tal-talo atawan na panag-abroad mo. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Apaya kastoy matan tinagbanagan na. Ay, apinyag sang sangit kamot tan Artemia. Tirupak lakay. Oh my God! Anya tinapasamak di tarupam. Ay. Agok o kismetain. Ay, nagapgas tirupak. Nagsakit ito, ha? Ay, isos?
Nagalas kan Artemia. Ay, kasla mo oram ti Rupag. Ay, nalagsakit na talaga. Anay ko. Ala, mapantang aro diri di ospital. Itamot laang Artemia. Sinmangpet kayo gaya man na naggapo di ospital. Artemia. Tatang. Limtag mo titiro pa manakaw. Anya ti ko na ti dermatologist. Nasken ka no ang maoperaan ti Rupag. Nalabas ka no ti panagaramat ko kadagiti beauty products. Ay, daytan di bagbagaken ka iday. Karmam daytan. San adakas ti agpapintas? Ang nalabas mo't nga mitararamidam. Tatang. Nakar-arti ka nga na nagbalik bayan. Day talabagim ti pampanunutam. Yakmat namnamaan na kasti ti pagbanagan ti Rupag, tatang. Kaslamat na nauram. Ulitay ka nakaw. Saan adakas ti agpapintas? Basta lakit di sana nalabas. Forming amin ti kabil mo iti rupam. Kanya ita. Naura mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan ka agpa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano ag-absent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang? Sigurado ka. Wan ka di. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga raw, diti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Wan gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso ang mabalinin ang makita da. Paul, makapa-excite mo'y bakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oras siyak laeng. Ha? Sayang ngamin ti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your urnungan mi ti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak ngawan urnong na mare. Isu ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagam tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo. Ay unay kan mare, nagsapa matan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakay. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho inton bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat, no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakay? Wen, iso ang masapol at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaranak matan iti dahi tangay imbagang bakay. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na,
Nakaragrag sakak man iti day tangay padamag mo bakit? Ay na nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga rin ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kahit ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan. Mayat magkidi day ta anagan. Kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakit? Anyat kaya't mo asawain? Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak no di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wen bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakkel mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala ibatim latta. Taitid ko iti rider no adda iyag na parcel mau. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, Mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati jabayat ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudak la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ija balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba ila nagastusan? Si Kaki Dimot, Mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya? Asino ti nakaibaga iti day taking ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakuna na anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakuna na pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akompetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay. No bilang day ta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang. Tasam mga iso ti priority. Day ta nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo. Ngam day ta gender reveal nga ibagbagana. Ayaw na. Husto kay ti day ta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na, Mare. Sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, Mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa-gender reveal?
Dinto ta isuda, kabaalan da. Ay, No kabaalan da gastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumpara ti biyag ti sa bali iti biyag da? amo matan mare, nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat la unay. Kabaalak mo't agastusan di gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Ay wen gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akadwak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala no si siyak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man din na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pay. Ay, sayang. Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok nga min ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabali na simple lang. Si kakit di mat. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balayda. Iso na lahing tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Dayta ti pudno. Mare, anya ka din daytang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ado ti laban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid itikas iti naramid ta. Saan da nga afford? Panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit?
Saan mo pa yung imbaga? Insagana kon. Ay, kat, agyaman ka. Aywan gayam, naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kay? Naka-withdraw Iso ari di amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay, marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. Wen, naisaganak aminan. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyot mo pan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababayin laki dito utang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngamsaan man. Una amat lagi ti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko, mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kitni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka ito sa rim nga gana. Kit nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan madgayam dumdas nga urnong yo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko ken ka, Gina. Nana, amummat masikog ka, dinagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mau, ngam ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay, anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay, awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apangusarak. Dayta, ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo, nanyat ibagak itakin ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas tangay naramid mo. No saan ka kumaan nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram iti ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamuka agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din!
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.